Za knedle nam je potrebno 2 jajeta. Jedna kašika soli. To ću sad lijepo mutiti. Šest kašika ulja. Dodala sam 7 kašika griza. I evo još jedna, znači bit će 8. Moj griz je jako sitan, kao instant, tako da ovdje, znači otprilike kod mene na jedno jaje ide 4 kašike. I sad ću griz ostaviti da odstoji, to jest knedle, pa po potrebi dodati još. Supu stavljam da proključa. Sad kad je proključala, sklonit ću i skroz smanjiti temperaturu i u nju bacivati knedle. Griz neću dodavati. Evo smesa kako izgleda. I evo je prva, znači stoji takva kako sam je ubacila, isplivala na površinu. Šerpa stoji na samom kraju ringle, na skroz smanjenoj temperaturi. I knedle ubacujem baš tu. Evo, vratila sam ih na šporet. Evo možete vidjeti. Znači, u slučaju da se knedle raspadaju, da vidite da nešto nije u redu, slobodno u tom momentu dodati još griza. Vegetu, so već imam u knedlama. Sad ću šporet ugasiti, a knedle poklopiti i ostaviti tako 10 do 15 minuta prije služenja. Evo, pogledajte kako su meke i kako su se lijepo skuvale.